Zašto je Optical Express broj 1? Pa ima više razloga zašto smo jedni od najboljih u Europi za lasersku korekciju dioptrije. Prvo, to je u stvari tradicija, iskustvo tog rada, znači već od samih početaka laserske korekcije dioptrije naša ustanova se bavi time. Naša hrvatska podružnica Optical Expressa, u stvari Optical Express je jedna velika grupacija koja broji preko 200 nešto poslovnica u Europi i svijetu, što u stvari garantira jednu kvalitetu, pouzdanost. Naši stručnjaci svi su u stvari vrhunski educirani, prošli su najbolje svjetske edukacije za korištenje laserske opreme. Što je još važno naglasiti, pa i sama oprema koju mi imamo je jedna vrhunska oprema koja se koristi, znači laseri, femtolaser, intralaser lasik, zatim excimer laser koji koristimo, aberometri, znači svi ti uređaji prateći u laserskoj korekciji su u stvari spadaju u top opremu, što je izuzetno važno naglasiti, i u stvari naši stručnjaci su u trajnoj edukaciji, prate znači sva suvremena zbivanja na tom polju oftalmologije, tako da u stvari laserska korekcija u Optical Expressu možemo reći da je zaista broj 1. A i broj pacijenata koje je naša grupacija napravila, znači valja naglasiti da imamo već preko 2 milijuna operiranih pacijenata u grupaciji Optical Expressa. Ja sam došao u Optical Express 2011. Tada smo brojali negdje oko milijun operiranih u grupaciji. Znači evo sad vidite, znači u ovih 8 godina operirali smo znači još preko 1.200.000 pacijenata. Znači to govori isto i svi ti podaci, oni se u stvari obrađuju, statistički analiziraju, tako da je u stvari to samo garancija još boljeg uspjeha i kvalitete rada naše ustanove.